Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Me ometi teame, et Vargamäe talus 100 aastat tagasi tehti tööd rohkesti, kuid armastust seda ei tulnudki. Kuidas on aga lood kaasaegse kooliga, kus tehakse samuti palju tööd? Kuivõrd on aga seal ruumi armastusele või kuivõrd see rajaneb armastusel? See õpetaja süda on nagu üks viiul, mitte nagu klaver, kus õppeaasta alguses käib häälestaja kallal, aga viiul, mida on vaja häälestada kogu aeg, lakkamatult, iga kord enne, kui sa saad ta üldse kätte võtta. Ja see häälestamine on töö iseenda südameseisundiga. Kui me mõtleme, et saab rääkida lastele kannatlikkusest ja ahnusest, saab rääkida voorustest ja kirgedest, aga need jäävad pelgalt sõnadeks. Me teame kõik, et kogemus on see, mis tegelikult õpetab. Narratiivpedagoogika uurijad teavad, et lugude kaudu õpetatu osutub kogemusõppeks, osalusõppeks tegelikult, kuigi osalemine toimub kujutluses. Kui lugu haarab kaasa, elustub siin meie keskmes midagi ja sündmustest rääkimine ei ole pelgalt informatiivne. Lapsel on erakordne võime samastada end tegelastega. Nad lähenevad loos olevale tegelasele otse kui iseendale. Nad tunnevad tema tundeid, nad seisavad raskete valikute ees, nad teevad tema otsuseid ja kannavad otsuste tagajärgi. Nii nagu seda tehakse elus. Ja see mahub 45 minuti sisse. Mõnikord on aga lood nii pikad, et jäävad esimeses tunnis pooleli ja me saame jätkata alles järgmisel nädalal. Ja siis on laste hädakisa väga suur. Я по первому образованию физик, и меня всегда удивляло то, что в нашей школе была такая способность, когда вы до 1 сентября где-то идете в школу, и даже если вы троечник, вы берете новенькие учебники, с которыми будете жить год, листаете их и не можете так как-то удивлены, не можете поверить счастью, неужели в вас это все поместят? Вот это вот все, да? И ты полон надежд, ожиданий, что вот география, физика, все перед тобой, ты несешь, даже тяжело нести. Проходит очень короткое время, в разных школах с этой задачей по-разному справляются, и ты к этим учебникам начинаешь относиться как к угрозе. Вот как будто бы школа вместо того, чтобы культивировать удивление, умеет профессионально его превращать во что-то нежизнеспособное. Да, вот эти попытки вернуться к началу, увидеть, насколько всякая тема в нашей жизни, в нашей школе существенно связана с нашей способностью культивировать удивление. Удивление, между прочим, это риск большой. Это связано с темой риска. Действительно очень важно. Важно в любой школе, не только в христианской, но христианская школа имеет привилегию. Эта привилегия заключается в том, что мы можем на этом удивлении строить наши программы. Olen muidugi oma tundides ka lugusid jutustanud, sellepärast et paljud lood on mul ju tegelikult peas. Aga huvitaval kombel, kui ma hakkan liiga palju jutustama, siis tõstavad nad käe ja ütlevad, õpetaja, kas me võiksime tunniga edasi minna? Jah, mille all nad peavad silmas seda, et kas ma võiksin edasi lugeda.